Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel Kang Adip. Seperti biasa guys, di sini saya mau makan-makan lagi. Di sini menunya di sini ada ayam goreng guys, di sini ada belado jengkol, lalapnya ada pucuk ubi sama labu siam. Di sini ada sambal juga guys. Sambalnya seger. Gak usah berlama-lama guys, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana sambalnya guys. Seger. Jeruk limonya berasa. Mari teman-teman, kita makan bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, mantep. Yes tuh. Ada. Hmm. 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 Ah. Hmm. 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 Ada. Hmm. Hmm. Sambalnya segar banget guys. Hmm. Hmm. Waduh, tumben sambalnya nih pedas. Hmm. 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 Waduh. Hmm.
Guys, alam. Duh guys, tengok. Sambalnya segar. Hmm. 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 Eh. Aduh, diauk-auk dulu guys.
Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa guys, jangan lupa dukung channel Kang Adip, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga dibagikan ya teman-teman. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.